dukun santet timor niang komesa be manas falona. JX poin masu dukun santet timor leste niane komesa isin manas falona. Komesa balu tolok falona hau. JX poin masu ya Facebook la kura ema maybe komesa barong ladi ak falona. Okay. JX la kura tan ona ema maybe wahira ema telepon emai hau si halo hakura hotu tia hau tahu ba Facebook hau tahu nia judul de konten hiburan. Konten hiburan ne imi komprende to ne kataknya la os kurat tebes nian hanesan mau siram mai ha uma be kar tongkat monone ne tur sira kolya dan mai ha ne tes date tambah dan maka judul hau tahu ne konten hiburan ne artinya la os kura emat tebes nian maybe hau tur sira ne liafuan katak sira mai ha ne dan tes date hau pronto simu date sem hakarak mai koko tes pronto mai date JX simu 52 narang katak mai ne halo live date para emang tu hare beto asa ne ita posira sik makdeane dan katak durante ne JX halo drama date oke pronto JX save fakaratu video kurativo sirane tahu ya na Facebook nonia judul sirane hau tahu tu konten hiburan. Konten hiburannya artinya menghibur ita posira date ne asa video halimarnian di halo konten hal nasa konten halimarnian date comprende nato la bele tolok tan JX tambah JX durante kura ema ulu keras JX kura ema ne tur iminial dia fondasi katak JX posok JX laos kura ema JX halo drama date oke pronto hau se fakaro tu video sira ita bosira rasik sehari video sira ne maybe la bele tolok tan JX tambah JX kuale ulu kona katak video sira ne hau se tahu tu nina judul de konten hiburan comprende to konten hiburan la bele hirus la os JX mahu sira nebe maka balun maya ne hau kura maybe bakon ta fali haliur ne bane dan sira maya ne dan koko de JX tamane maka ne konten sira ne hau tur sira nina liafuan de konten hiburan